na ulimwengu umelichukulia mbali lisivyo. Akasema yote atakayelielewa hilo neno na kulishika, hilo neno ni uti wa mgongo wa njia yake ya mbinguni, ni msingi wa njia yake ya kwenda mbinguni, ni msingi wa nyumba yake ya kiroho, wa moyo wake ni msingi. Neno moja tu, neno moja ambalo limefichama sana, na kwenye Biblia ndio limechanganua mambo yote, jinsi ya kwenda mbinguni, jinsi ya kutumikia Mungu, jinsi ya kuishi kitakatifu, jinsi ya kupendeza Mungu. Neno moja linatajwa kila mahali palipo pakuu. Utasikia ili neno linaitwa dhabihu. Naomba mnisikilize, Wakristo ndani, watakatifu ndani, neno hilo linaitwa dhabihu. Andika hapo, dhabihu. Napozungumza hivi, sio neno jepesi hivyo, linatamkwa kwa jepesi kabisa, dhabihu, lakini sio jepesi hivyo. Limewashinda watu wengi, mamilioni ya Wakristo wameshindwa. Hata Yesu anasema wengi watataka lakini hawataweza. Ni neno dhabihu, kulijua na kutendea kazi, hawataweza. Nataka nikwambie tu kwa mfano, watu wengi wanasema dhabihu ni fedha, wengine wanasema dhabihu ni nini? Angalia walivyopotea. Sasa sikiliza, wanasema dhabihu ni fedha, lakini andiko linalotufungua sana kuhusu dhabihu ni nini? Ni Rumi 12 mstari wa kwanza. Itoeni miili yenu iwe dhabihu. Itoeni miili yenu